sweswo mintsero mngana lona FM nhlekani na ku hlekanisa ku rhangangisela xitichi xi ri kona nhlekani lowu namuntlha i ravungani na i ravunharhu siku ra 26 ra n'hweti leya ya nyenyani lembe na 2025 mina ni khalanga Pet Mathebula n'wana risumati wa Jim wa xithangwa maxingiritano wa xichachana makunene wa ndandadzi timpfula ti le ku tiseni hoyi yo chavisa swinene laha Lamontville vanhu va ku ringana 5 se va hlayiwa ku va va hundze misaveni endzhaku ka ku va khukuriwe hi mati swa tlhelela kwalaha ka xirilo xa mina xa siku na siku xa ku ti-engineer ta kona ku va ku ri vamani i vamani lava va nga hi nga vulaka hi ku lava hi vo ti-engineer ta hina lava va hi pfunaka ku landzelerisa timhaka vanhu vo valavo hi va nga le ku hi feyileni la tikweni leri hi ku va aka va pfumela ku akiwa swilo ndzeni ka magova mati ya hala na hala mati va xikolo lexi dyondzaka ti-engineer xi le ku hi hlupheni la Afrika-Dzonga la hi ta ze hi va lava tikhansela ya voho hi tatwa kahle n'wina vanhu lava mi letela ku mi letela mixaka muni ya vanhu kambe swiritani ku na lava va commission leyi langutanaka na timhaka ta ndzingano hi tlhelo ra timhaka ta tindimi timfanelo hi ndlela yeleyo va nge ri hayikho ha swi twa sweswi mi nga swi ringanya leswaku mi hava ndhawu se swi nga leswi mi lavaku kumbexani ku hisiwa varhandziwa va hina kambe ke mi nga ve swiva nguvu ya xikolokolo nguvu ya Pitori ku fanele ku va na ku va vanhu va pfumelelana hi ndlela yoleyo tatana Mahlangu hi ta va hi kha hi bula na vona sweswiwani kusuka ka yona commission yiyo yaleya handle ka sweswo mintsero mungana lona FM hi ta va hi kha hi twa na wena eka 0860002543 hi xiboho lexi nga tekiwa hi vandla ra African National Congress va mi tivisile lava va nga ta va ri kona le a KZN ku pfuxeta vandla kambe ke a Gauteng ku na van'wana nge hayikho u nge ti ta mi yisa khoto n'wina loko mi la ta famba hi ndlela leyi swi nga va swi vula yini leswi ke hi ta twa n'wangulo wa wena hinkwaswo sweswo kwala ka Afrika wa vulavula endzhaku ka loko hi kandziyela tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi sweswo mintsero wa mungana lona FM komba ndlela nongona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka halenu a studio 2 hi le Polokwane hi ndlela yeleyo teri tolo hi vulavulile hi timhaka ta ku va vanhu va ya kumbe va ya swilahlwini ku hetelela ku fika la sevengeri ku hetelela ku va vanhu va fane va hisiwa se hina xandla xa mutshama xitulu wa CRL Rights Commission leyi yi nge yi langutanaka na timhaka ta tindimi ripfumelo na mindhavuko hi ndlela yaleyo Prince George Mahlangu hi vo hi lava ku bula na vona. Prince, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon to you and your listeners. Thank you for having me. Thank you, sir, for giving us time to speak to you this afternoon. Let's start from the beginning. There's been a concern that was raised by the city of Joburg in the Gauteng province, wherein they were saying they were running out of space with regard to graves. And there were a number of proposals that were thrown in the air, one of which was the issue of cremation. And I understand as a commission, you have a say on that. What is your take? Our take is that the city cannot come with proposals that violate the cultural or religious right of communities. So it is in that context that, number one, we intend to engage with the city of Joburg in terms of their proposals that they are making. It is important to observe that for many of our communities, the right of burial and to be able to go to the burial site of their loved ones remains a fundamental cultural right in terms of many communities in our cities. Is it a burial right though, or is just something that we gotten accustomed to, such that if we gotten used to the fact that okay, when a person passes away we will have a grave, maybe that custom can be changed with change of time to say okay, now we can convert that grave to a bottle that will keep at home? I think that you are raising a very, very philosophical and fundamental issue. But notwithstanding, we are saying what our communities, remember any community that deems to, that sets itself up to say this is how we do our things in terms of a cultural way,
That is what we need to protect and promote. And it is, for instance, there are communities in other areas such as the Western Cape which go to the municipalities and request that their loved one be buried on top of their other loved one. So we are saying it must be something that is done with care, with the families of those involved. So if the families do choose cremation, that is the families that has the final say in that. We are saying the City of Joburg cannot just make these proposals without that type of engagement. That is all that we are saying. And we are saying, should they do that, it will be in violation of the rights of communities in terms of their culture, and in some instances in terms of religion. And in terms of your position as the commission, I'm not sure if you explained it in the inception of this conversation. What kind of posture are you taking? Are you going to wait and see, or you're going to do something before anyone could act and say, this is how we want you to do whatever proposal that you're bringing, look at X, Y, Z? Okay, there are two things that are happening right now. The first one is that in our first strategic planning session, we identified a similar issue in the city of eThekwini. And we've already started engagements with the city of eThekwini, where we are going to discuss these matters with them to find a solution that suits both the communities, a solution that doesn't infringe on the rights of communities in terms of their culture or religion. So we are already doing this. We are in the process of engaging with the city of Joburg following this statement. We will engage with them so that we don't wait for complaints to start coming, but we will deal with it right now in terms of what is happening. The second aspect is we've set up a project where we are going to look at all the bylaws in all 258 municipalities around the country, where we will look at all the bylaws that look at culture, language, and religion. We will be reviewing those to ensure that we can satisfy ourselves that those bylaws do not violate or infringe these rights that I've just mentioned of communities. So in any event, the process of engaging the city of Joburg will ensue now that they've issued a statement. I see. And maybe before I let you go, Prince, what necessitated the need for the review? As you say, you will be going throughout the length and breadth of the country to review some of the bylaws. What necessitated it? Is it because of what happened in the city of Joburg, or there's something more to that? Well, the review of bylaws is all the bylaws. It's not necessarily the bylaws that relate to burial sites or graveyards and so on. It's just all the bylaws that have a bearing on cultural rights of communities, religious rights of communities, and linguistic rights of communities. It's a project that we've always wanted to do, and we've been hindered by other priorities and budgetary constraints. But we've set ourselves up that this is something that needs to be done so that at any given time we can say that we know that all our municipalities do not infringe on the rights of communities in terms of the three mandates that the CRL Rights Commission has. So it's a project that we've set up and we are undertaking. So it has more bearing on all other issues, but it covers even. Remember, you could be living in the city of Joburg and you want to slaughter a cow or a goat and whatever. Some of the bylaws would prevent you from doing that. And what we want to do, we want to review them so that we can then advise if they need to do something. We're not saying that we will be changing the bylaws. We are just saying that we need to review and bring it to the attention of the municipalities that they need to do something on bylaw XYZ. I see. And maybe sometimes you can go to an extent of even persuading the council to assist you reviewing them when they feel, or maybe they are reluctant to do so.
I think what must be understood is that when we find a bylaw that violates, remember we're a Chapter 9 Chapter 9 institution in terms of the Constitution. So when the bylaw violates the right of communities, that's where we come in, and we will do whatever is within our mandate to ensure that that issue is resolved amicably. Remember, we also don't say we're going to fight with people, but we're going to try and resolve it amicably so that our community's rights are not violated. I see, Prince. I'm sure the Makatam Patlu, Prince, you know it very well. So they don't allow me to do that in Polokwane. They say, hey, you can get it a Chaman Choma. We can't do it. So we need to correct that as speedily as we can. Kesil Snene Prince in Com. No, I can't. Thanks. All right. So I'm going on FM. Prince George Mahlangu lava hi bulana vona kusuka ka CRL Rights Commission. Ayi ngo tsakisiwa ku bulana vo hi Xinghezi, a hi xi koti ma swi tiva. A vulavula na vona hi mhaka a va xi koti ku vulavula hi Xitsonga. Kambe mhaka yinkulu yaleyo hi vulavula hi yona ku yi landzelerisa mhaka ya xiviko lexi nga humesiwa hi doroba ra Joni ri ra Ndhawu. Ndhanani swin'wana na swin'wana swi mindhawu kambe mi nga kandziyeli timfanelo ta vaaki. Maswo swi ni fikisala ka xivutiso xa ku n'we ni kombela ku n'wina la ni kombela ku ndla xihlawuhlawu ni hi nga se vulavula hi timhaka ta tipolitiki leti ya ku vulavuleni tona ya hafu ku bilawara ya 12 na ku hlangana na Gacheni loko a kha famba na holobye le handle nga ko lava hi vulavula n'we kwala mi nga koho ku hi ndhavuko wa hina hi mitolovelo ya hina nthemba Professor Hlati va ta pfumelana na mina Mashali va ta pfumelana na mina ku na leswiya swa ku va ku chayiwa mancomani a ni swi tivi ku chayiwa mancomani loko ndleke yini na kokwana wa mina a ku ri nganga ni swi tivi va chaya mancomani loko ndleke yini mara ni fane vona ku va na nkarhi wa va chaya mancomani van'wana va ri nkarhi wa mphahlo kumbe yini sweswiya kutani mi nga pfumela swi ndliwa kwala ti a ti tin'wana mi nga ka to hambi leti 8 le Gyara hambi leti 8 ka Malamulele hambi leti 8 le Nkonko hambi leti 8 le Thulomash mi nga pfumela kumbe kwala Bendo mi nga pfumela vele va ka hayi no se ha ya la ya makuvona la phela kuma va ala na ku mbamba tembe ve ku bylaw swi fana sweswi nge va ta famba na timasipala va ringeta ku langutana ku a va na milawu leyi kandziyelaka timfanelo ta vaaki hi tlhelo ra mindhavuko hi tlhelo ra vukhongeri hi tlhelo ra ririmi leswaku ku fanele swikolweni ni ku na swikolo swin'wana mi kuma ku loko ku vulavula Xitsonga a va swi lavi leri ku vulavula Xinghezi a mi lava ku hlaviwa kumbe ku vulavula Xibhunu kumbe sweswo swa ku taniya se ve ri ti-bylaws leti va nga ta ti languta hi ndlela leyi se na ku timinete leti ta ntsevu leti ni nga sala na tona mi ni byela n'we mi tshama ku a n'we mi tshama ku switandini ongeti a ku na ti-bylaws nga ri mo twanako exividyini ku swa pfumeleriwa ku ba munhu a nga thwasisiwa a lokixini mi pfumela na vatwa haluya ku ze mi vona kha ku chayiwa laha i le ku thwaseni ku tekiwa na nyongo mi nga pfumela a nghenini ka mami a no lava mbirhi wanharhu hi heta kwalano o mi chava ku wisa moya wa n'wina vhele ku loko nghena kan'we swi herile kambe n'we mi nga kota ku nghena hi nghenini mi twa ku hikokwalaho ka yini swa mancomani swi ta fanele swi pfumeleriwa crusade yi nga zi yi tengiwa mi se swi ya loko ku fanele ku ndliwa crusade ha nandu vhiki hinkwaro mara loko mina ku fanele ku mina ni ku hayi se namuntlha i siku ra mphahlo ku fanele ku chayiwa mancomani swi ta fanele swi tengiwa ngopfu mhaka leyi hi ni ndhava kumbexani ni nga twa tlhelo ra n'wina na timhaka tiko mhetile leti mi nga na tona ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 12 a hi mi twaneni ku n'wangulo wa n'wina hi wihi eka mhaka yoleyo kasi loko yi ku hafu ku bela awara ya 12 hi laha ni nge ri hi lava ku vulavulanyana hi kantsongo hi tipolitiki ta African National Congress va Gauteng ve ri hina hi nge pfumeli ku mi ndla reconfiguration van'wana swiphemu ve ri hi nge pfumeli va ku xivangelo i mhaka ya ku a swi fambisana na vumbiwa bya vandla ku na mingiseri loyi nhlekani njhani sesi wa mina hi pfukini n'wina minjhani pfukini na khensa mina a ni ta ku loko va swi endla va nga fositeli vanhu ku va swi endla a va nge vanhu va ti hlawulela mi vula swihi n'wina swa ku hisa ma ha tlhelela kwalaya ka ku
commission leswi commission yi vulaka so ku va nga mi sindzisi hi mhaka ya ku vonani ku na mina loko ni kula ni kha ni tiva ku amutini lowu mhani wa hina a hi siyini ve n'wi teka ni yisa ndlwini ya yena yo etlela amutini ku vitaniwa ku tikhomeni ku fanele ku va na masiku yo karhi lama ya nga ta ku ta basisiwa ku basi se loko yi tshame na nkuma swi ri ku ta tshama ku te taniyani ripfumelo ra n'wina se swi ri kandziyelekile hi rihi ri nga kandziyeliwa kwalaho amutini loko ku ri na n'anga ku ri na nkosi ku na masiku yo karhi lama ya ma tirhisaka ku endla ku hindza leswi ya ta kota ku tlhe ku sungurisa ku tirha ntirho wa yona ya kereke fana na mina leri ri nga ka rona ripfumelo loko no suka ni ku ni ya vona murhandziwa wa mina exirhapeni loko ni vuya ni tlhela ni fika ni tshama masiku yo karhi masiku ya nkombo ku ni ta kota ku yisa emahlweni na ntirho wa mina se loko ni tshame na murhandziwa wa mina ndzeni ka yindlu ya mina swi ri a ni nga ha koti ku endla nchumu hayi ke a ni ngo se swi ta hundza sweswo na a swi nga hindi i kona murhandziwa wa mina la ni veka phakati ka yini luyani hi nga n'wi teka hi n'wi yisa le mina exirhapeni ivi hi fike tshama masiku yo karhi ivi hi vitana munhu a ta basisa ku kosela ku basini so swi ri a ku nge basisiwi i kona la phakatini ka yini a ni ku ta basisiwa ivi swi i va ri ko nkuma luwa wu kona yeah lowu humaka antumbini wa yena ntiyisi maikekesi n'wina mi ta ringanyeta ku n'wina hi mhaka ya ripfumelo ra n'wina va fanele ku ya va vekiwa lava vekiwaka kona se loko vo hisiwa ka ivi mi teka nkuma luwa mu wa wu veka wu ta va wu dye xipesi xitsongo mi ya ma ya wu veka kwele kule ku ta basisiwa ka n'wina mi ta basisa yi ta tika na yeleyo ku ma swi vona mi swi langutisa kahle ni swi tivi ku va mi komba loko va kha va hisa kumbe njhani trauma liyani a hi kulangi hi kha hi swi endla swo va swilo leswi nga to fika hi swi adopta ya mara khale mi kha mi adopta swilo sisi wa mina phela na mabokisi a mi nga ri na wona a ni n'wi ma ti kokokala nceka munhu kumbe dzovo mara ma vona ndzi Nemetri sis enko i makumembiri ntsevu timinete ntsena ku bela ura ya khumembiri nongoloko ya Afrika wa vulavula hi le ka mukana lona na FM hi ku haxela twi hi Xitsonga xa nhlawulo kusuhi sungula un'wana mingiseri lowu nhlekani a ku na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka mukana lona na FM makumembiri nkombo timinete ku bela ura ya khumembiri tsundzukani hi tiri ni lava ku bula na n'we va vandla ra tipolitiki va vandla ra African National Congress hi swiboho leswi nga tekiwa na leswi va Gauteng va nge hayi kho hina hi lava ku swi languta hi tihlo leri hi ta bula hi swona hi hafu ku bela ura ya khumembiri kambe sweswi hi laha nhleka Aye, but buti wa mina mfokini papa. na va lava hi ngo vona buti Hayi mfokini. I can't Yamachomani but phete ne. Yini pfumeleliwi amadokishini man. hi mhaka yini Chomani ri vambiwa mumuxi hosi ku ri kota ku rhasa vusiku hinkwabyo kasi chorus kumxani leswiwani swa kereke swo humelela ka 2 kilometer mi nga swi twi mara Chomani mi nga ri fika ka 5 kilometer na no mina walowo ku gwe tirhisa xitirhisiwa xo ka xi nga twali hina hi landzelela ku mina le ku beni Chomani ku ri twala kwihi ku nga ri twali kwihi se swi khumba vanhu sweswo so swi khumba vanhu vo tala na lava va ka va nga ri pfumeli ra n'wina so akerekeni mpfumawulo wa le kerekeni botphete loko mi ri laya ka n'wina laha a ti-efe swo humelela mpfumawulo wa le kerekeni wu nga fiki a B9 ma wu twisanyana mari so loko onheleni ka swa ndleka wu nga fiki B9 kambe mina loko laha kerekeni ya Pastor Susan va ri kerekeni na swi twa kaya na loko va ku a hi hlayeni ka buku ya imanimani na swi twa so se hikokwalaho ka yini vona swi fanele ku ni swi twa mara swa Machomani ni nga fanelanga ku ni swi twa swi onhela timfanelo ta vanhu vo tala sweswo hi ku ya hi mina botphete mara na Joni ku kona laha ni ku tiva ku huma ku tikhoba ku va ku na tikhoba kwalawani a Joni ta dliwa tikhoba na Diepkloof botphete a Diepkloof a ni tiko rin'wana rero a Diepkloof na le a Diepkloof na le Diepsloot i tindhawu to fana tiko na le Tembisa
se masifuna ku tikhoma ta le joni ta yila mara nemetweni bot wa mina khensile bot i vulavula mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu yaleyo ya tikhomba hey ma swi vona va ku kambe loko tikhomba ti nga se hayi kumbe ni boxa ngoma ya tikhomba tingoma loko tikhomba loko ti nga se huma ku ri va ku ti ta huma mindlwani kumbe yini ku na ntirho wun'wana va wu endlaku siku leriya ve ri yini vujelejele ya hi leswaku nkarhi wa tikhomba ni tsakela kwalaha ka vujelejele ma u vona va wu tselekile kwalaha D2 ya va wu tseleke va le vujelejeleni kambe swi ri tani a hi dzikeni nyana ni lava n'wi vo dzika sweswi ne ni lava ni lavi tatana Makhuvele hayi tatana Makhuvele swi vitolo ra ka swiyo yini ka sa swi heli swa kwini a ni lavi swa tatana Makhuvele ni lava swa mi anamisa miehleketo hi vulavuleni nyana katsongo laha hi mhaka leyi ta va hi ri na muhleri loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara yan'we ni lava hi vulavula n'we mi van'wani veri loko matsalani general wa African National Congress a vulavula tolo i vurile ku leswi va lulelaka swona i ku hanya existence ya vandla se vengeri hi yo mhaka va kha va teka swiboho leswiya kambe swi tikomba van'wani va nga tsaki hi swiboho swoswo leswiya se xivutiso ku ta va ku ri ku hi ku vona ka wehe u vona maendlelo lawa loko i fananisa na leswi nga endliwa KZN ya ri woho lawa ya nga ta mi pfunaka n'we tani hi vandla na vaseketeri va roho kumbe n'we va zondi va roho hi le ka 0860002543 kama hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yimise ku hina hi kandziyeni laha na hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula mara ni byeleni but loko mi ku swi hi kambirhi ivi mi hlamusela tlhelo rin'we lerin'wana mi nga ri hlamuseriku ke hi ku mina ni le vulangu loko hi karhi hi lahla hi karhi ya veka kwale sayibotini hi ku leriwani hi laha hi nga ta veka ko vafi va hina let's take hi create yindlu yo karhi laha hi nga ta veka ko mabodlela lama ya mukuma nero ya risk yitsongo ngopfu ya ku loko tika ku tshama swona ka tsaka masiku lama na ku munhu a fika nghena yiva va yivi un'wana ta fika yiva ku yena ka khoma na bome kaya ene a ku ri sirhelo ra family futhi kwalaya kwa swona hi ku hina vanhu vantima hi fana na valungu hi hambanile vugevenga byi talele ngopfu viri kota ka yini munhu yiva bolela ku lako ya tshama la bome la kaya ene ku wena vona mi tele Andre vana va munhu misayeni hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Afrika wa vulavula ka Mugana Lone FM makomandela ntiriko wa xela Twitch Xitsonga xa nhlamulo so sungula ka nomboro ya 0860002543 ivi kusuka kwalano kandziyisa rito ka 0657443911 vandla leri ri tikomba ri na vaseketeri vo tala ri tlhela ri va na vavhoti vo tala ku ya hi nhlawulo lowu nga va koho n'waxemu seke hi lava ku twa n'we vaseketeri va roho ku mi ri yini loko xiyimo xi titani va mi tivisile lava va nga voho va rhangeri va 67 le a KZN kambe ke a Gauteng va ta tivisa namuntlha kambe ke ku na tsalwa la leri ri nga kuma ri humesiwa hi van'wana va nge hayi swimhaka leta configuration ta tona a ti nga fanelanga ti va hi ndlela leyiwani hi ku maendlelo lamawani a ma fambelani na vumbiwa bya tiko se hi la xiyimo xi nga kona miyingiseriwa Munghana Lone FM se xivutiso ku ta va xexo ku ri laha hi nga ko n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka leyi bulaka hi yona nomboro i 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 handle ka sweswo u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za a hi ku twimingisero wa mina ku u angula ku yini ka nomboro yoleyo ndlela yoleyo a hi ku twimingisero wa mina 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lone FM makomba ndlela hi yo mhaka leyi na va ku va ni twa wehe ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi a hi sunguleni loyi hi twa ku hi angula ku yini eka nhlokomhaka leyi hi ndlela leyi nhlekani yi mamukeleli ka Munghana Lone nhlekani mpfukini botet boto wa mina hi pfukile a hi na nchumu hi ngovo hayi mpfukini xikhulu mani a khensa botet it's a challenge leyi nga ku ndlekeni ANC a yi fanele yi nga tekangi that decision
ya ku cinca leadership ya KZN na Gauteng ene mi ta tsundzuka ku Siboniso Duma loyi a nga chairperson, the former chairperson loyi va nga n'wi susa ya provincial ya ANC a nga yimi na leadership ya Ramaphosa ene mi ta tsundzuka ku iza a nyika statement xin'wana xa ku yena i leadership ya ANC in KwaZulu-Natal ya n'wi supporta former president Jacob Zuma ku fana loko va supported the previous president se a vele ku lavekeni vanhu valava se mara loko ni ya straight to the point Godpet ANC a yi fanele ku yi nga n'okisi leadership ya yona because ina challenge ya GNU ina challenge ya ku chance ya ku ANC yi wisiwa yi le henhla ngopfu se hi ku ya hi mina a ku nga ri na need ya ku va ngokisa leadership even though Panyaza Lesufi in Gauteng still a ri ka leadership a Gauteng mara a ku nga ri na need ya ku sweswa va ngokisa leadership because in a crisis ANC I winang 50+1 so there's no need ya ku sweswi ku fanele ku hlongolaniwa ku yisiwa ka disciplinary hearing mi ta tsundzuka last year ku ve na lekgotla a Boksburg ku vulavula ANC fanele yi revive njhani so a hi nkarhi wo lwa lowuwani a nkarhi wo lwa ku na va Mkhondwesizi ku na va Democratic Alliance ku na va Freedom Front Plus kambe i ku lwa loko vanhu va ku a endleni kumbe lava va lwaku mi vula lava va nge a va nga pfumeli ku reconfiguriwa kumbe mi vula ku NEC yi ndle xihoxo hikuva yi reconfigurile NEC yi ndle xihoxo xikulukumba ngopfu va Siboniso Duma va fanele va nga susiwangi laha a KwaZulu-Natal Duma nga susiwangi i kona mi n'wi vonanga i deputy convener a ri provincial chairperson ya ANC a KwaZulu-Natal leyi nga luza 57 ya ka 19 no a ni va Botpet lexi a hi mhaka ngopfu sweswo that's why ni tshame ni mi byela Botpet last year 2024 ni mi byela ku step aside yi ta a negative impact ka ANC i fambini ismakashu hi tshike Zuma ya jele in politics we have to defend each other so hi swin'wana leswi nga khosa ANC nga win 50+1 i step aside ya le Nazareth hi 2017 so a hi mhaka ya ku KZN a yi tirhangi kahle loko Zuma a nga yisiwangi jele va ku defendelani win ka ANC we have to defend each other both sides so in politics at all cost hi leswaku a swi na mhaka ku swi onha ku fika kwihi mi fanele mi va ka yini mara mhaka ku leyi lawa ku hi vula both sides i ku mara a fanele va ANC yi nga a yi tshiki leswaku swa ku susa leadership ya ti-province a va focus ka ku hi 2026 ka local government election ya revive njhani ya vuya njhani vanhu va hi themba njhani a South Africa than leswaku nga ku ndleri Ramaphosa we do love Ramaphosa mara a fanele nga susangi Siboniso Duma wa tiwa Siboniso Duma NKZN Panyaza Lesufi wa tiwa Gauteng so a ku nga ri na need ya ku va mara Ramaphosa phela nga susa ani NEC yi nga teka xiboho no ani yena a leader National Executive Committee va twa yena xikhulu xa mina va twa hi vo va twa yena a teka a final say that's why loko u huma Ramaphosa mi ta swi vona ku ANC yi nge yi helo mantisisi yi nge yi helo mara lexi a ni lava ku xi vona ku Ramaphosa i le ku tekeni ka ti-decision ta wrong Panyaza Lesufi a ri right even though sweswi a nga byi suit a fanele a tshikiwe kwalaha ka vu-chairperson Siboniso Duma a tshikiwile le a KwaZulu-Natal and then hi kota ku wina vanhu lava hi 2026 na le ka national election leadership nametweni nkeseni 08 botet inkomo 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu irito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula
ele ka mngana lona na FM komandlela 0860002543 nongona kwe Africa wa vulavula khume nkaye timinete ntsena a siba awara yan'we mangu ya misava hina Moses Lillian Hlavangwane aya amkela n'wana mingiserelo nhlekani bot njani boto mina ipfukeli n'wana minjani pfukeli man okay ubona sesati disbandment kahle vo tirhisa vitunyana rin'wana ra zama ku swi masaja mara etiyisweni i disbandment leswi nge ku endlekeke a ni xirho xa rona vandla leri ya mara ni ri voteli ku tala nyana la ni nga realize u nga ri so leswi humelelaka i ku ri vanhu lava va nga disbandiwa leswi kombiwa ku va yo langiwa democratically mara tu lava a va ha landzeleli ti-process ta democracy ta hina loko va endla a ni ri va nga ku hi le ku landzeleleni ti-process ta democracy kambe ke hina a body leyi ve nge i NEC ve nge it's the highest decision making body between conferences se yi teka xiboho okay right but NEC leyi a hi yona ANC hi yona hi swona a va sunguli va disbanda yona NEC because performance ya vona le hansi hi so NEC yona yimela tlhelo na hi ngeni va endini vona va ANC performance ya vona ya kahle yi na va kona because ANC le ka 40% se vi lava phela a maveri ve ANC le ka 40% bla mina na so leswi disbandment vonyanya ku yi dlaya kahle iphathile because vanhu lava ku hava ku va ka tsaka vanhu ku va sisiwa switulwini leswi koho yo elektiwa hi conference hi ku ya hi constitution ya ku veri munhu wa elektiwa a tshama na a va secretary a va chefeke so hi vona va vuya futhi vo Mbalula na yena a va sungula tshama as NEC va vula ve ANC yi tsandzekile mara va nge swi blame va yi ka Gauteng na KZN hi leyi nele ku Western Cape a va performanga mara a yi kona disbandment leyi ya Western Cape so leswi ko va ti a ku langutiwi ku lava n'wina va lahlekeriwe hi lokukulu mi nga rivali ku Gauteng na KZN yi khomanda kumbe yi tisa nhlayo ya le henhla ya vanhu lava va votaka ku hi ndlela yaleyo hi xilungu hi Xitsonga ndzi nga swi endla ANC kahle they are out of touch with reality ya la tikweni hi tshama Gauteng a ni voni ku na tona ri va ta gcina va vuyile ka ti-percent leti va tikomi ka ti-election leti nga hela va le ndzhaku so a timhaka ta ku KZN or Gauteng vanhu va karhele ANC ta sala yi ri rural party a ka ri na ANC yi nga ta fambisa Gauteng a ka ri na ANC yi nga ta fambisa a tlhelele nyana ka Gauteng i ncini xi mi nyikaku matimba ya ku mi swi vula handle ka ku chava kumbe handle ka ku tipfinyinga ku a yi nge he vuyi Gauteng ANC yi nge he tikumi ti-percent no but phela ku va yi vuya ni ku va yi improve service delivery a ni hina hi tshama kona ya a ka ha swi vona ku swi kona ka ku onhaka masiku ANC ri na tirhi n'wana wa xintsongo a nga ta bela puma wa apartheid ko mara a khensa a wu makeli nyana swi ka kona tirho ya ANC wu ri xintsongo maintenance leswi nga kona hi vina kahle kuma swi ri kona maintenance swi lo vatandeni leswi maintain so mina ni byeli ku loko bina namuntlha hi swin'wana ku ri na problem na ti-pothole kumbe ku na problem ya storage ni tlhela na hakana ni kuma u ya ha ri kona se ni va vote ku la ndzhaka kha ni votela ku storage a ti khuluki loko na ha votela ANC mina tshama even na vana lava tsanana loko ku famba gezi hi ta va byela ku i tirha yini va ta kula va ta kula va tiva ku phati leyi a yi fodisuki hi ku a ndzi ta ku hi mhani ku yi DA kumbe ANC yo eka government mi ri GNU GNU ni nge zila ta hi hetela hi ku a hi se za yi va va tsandzeki no pasa budget a hi se va na budget GNU sweswi na yi nyikanyana trust ni vona ku loko va pasisa budget
ta sungula ku yi xopela kwalaya ya nkarhi performance ya vona loko ku sungula budget ni nga va tshama ku hi pasisi a hi tivi va byela va yi pasisile kumbe njhani mara loko va yi pasisi budget hi kona ni nga ta sungula ku va reta so ANC ko va scapegoat la so tirhisa yena ku ri ka leswi ve le ku pfaleni ve le koroteni ka mati va ta ku pfala leswi fikaka se hi marito man'wana loko ka hetisela hi ku ya hi n'wehe kwala mi nga koho sweswiwani miri vandla ra ANC a mi nge pfuki mi ri nyike chance ku ya mahlweni hi mhaka ku ri tsandzeke ku hlayisa sweswi ri nga swi kuma kwala tikweni ndzi ta va ni nga ha ri kahle na vanhu lava ha votelaka ANC a tivi kumbe lava nge le ku deleni kumbe njhani mara ni ta ni nga ri kahle na mina loko na hi nyika phati leyi ni nge le ku voneni ku le ku tsandzekeni hansi yin'wana fanza nyika van'wana ni vona ni va testa ku mo hi zama lawa a swi koni nchumu leswi mina ni nga swi experience a no va wa khale mara ni bebulwe hi nkarhi wa apartheid loko democracy yi fika a ni tlharinyana a ni swi vona ku na swilo leswi hi vaboli lani humaku kona a ni tivi na xin'we xi nga makiwa ANC so vana va mina na va dyondzisa swona ku ANC yo yi nga onha loko mo ya Johannesburg a ka ha ri South Africa so hi mo mavonelo mambirhi ma lana Nemetri enko ya hi xexo xiyimo n'wina miri 0860002543 nangonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na un'wana mingiseri hello inhleka hi mi amukele ka Munghana Lonene FM inhleka inhlekani Butsat papa mina mfukeli Butsat mfukeli nguna minjani papa mfukeli akhenza Butsat mina loko ni langutisa leswi ANC yi swi endlaka ni twa ni nga swi support ende a ni support hi ndlela leyi hi mavonelo ya mina ni vona ku a va fane va langutisa ku va ANC yi lose ti-vote KwaZulu Natal na le Gauteng swi te njhani se hi ku mina tanihi muvhoti loko ni langutisile ANC yi lose ti-vote hi mhaka ku ri vaakatiko a va tsakisiwangi hi service delivery leyi a va nga yi kumi a ku nga ri na service delivery yo tsakisa ngopfungopfu ni nga ku a Gauteng ku mina na mina vulavula ni ri Gauteng ku nje nkulukumba loyi heta ku vulavula ya but ma vona ni nga ku nkulukumba Xilowa i munhu loyi ni nga ta n'wi hleketa vutomi bya mina hinkwabyo a yi khome kahle i Gauteng kambe yi khomeni kwalano ke ni sungula no hundzala mi ta ni byela a yi khome kahle hikuva a endla yini nako swi cince kwihi andhaka leswi hambi ku ri mhaka ya CCMA xiphiqo xa makhaniki ku tsarisiwa ka vito swi nga fanelangi client legal plan ya fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula hi sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM ai yiseni mahlweni mingisero mani khese loko mi ni khomele tani miri incini xi ndlaku ku mi twa ku hayikho tatana Xilowa a va yi khomi kahle hi ku a va ndla yini na swo se swi cince kwihi Butet nkulukumba lawa loko va nghena a ka position ya vona ya vu premier ka swithembiso swa vona hinkwaswo leswi va nga vulavula hi swona hi ku ya hi mina a ni ku tivi lava nga tsandzeka kona loko va nghena va vuli straight va ku ni lava ku cinca Soweto ni lava ku tisa Sandton a Soweto Soweto a yi ri ku cinceni hi ndlela yin'wanyana loko nkulukumba lava va ha ri exitulwini ku ri loko mi langusa tindhawu ta vo Bara xitarata lexa xo suka a lexiwanini hala vo Southgate mi nghena a Bara ivi mi nghena mi famba hi Soweto ivi mi famba mi suka mi ya vo Zola switarata a swi pheviwile ku ri kahle ngopfu ku tlhe ku va clean ende sweswo a swi endla na vanhu ku ri va ti chava na loko va endla vusofa na vanhu ku ri ku hleketa ka vanhu a ku cincile vanhu se a va tirhanga mara u te loko nkulukumba loyi a huma xitulwini ni nga ku nkulukumba lava va nga landzela nkulukumba Sam Xilowa va zamile swilo
swi le ku onhekeni sweswi hi nkulukumba loyi a nga xitulwini Panyaza ANC loko ku ri u yi serious leswi va nga ku swi endleni sweswi Panyaza a fanele a nga vuyeli ka xitulu xa yena xa vu-premier. Panyaza a nge le ku endleni nchumu. Panyaza ko va gogogo ko va munhu loyi a rhasaka ntsena u vulavula ngopfu mara a nge le ku endleni nchumu. Joni yi le ku hlakaleni, Soweto yi le ku hlaka ku ri hinkwako a ka ha tsakisi nchumu ku ri a mi swi voni kahle a mi swi voni leswi government yi nga ku swi endleni kahle no vona. So that's why ni ku ri mina ni ta tshama ni hleketa kulukumba xilo a ni va hleketi ku i Mutsonga wa ka hina. Mina loko ni vota Butheta a ni langutisi ku ri mhlovo mani kahle. Voti ya mina yi fana na loko ni nghena exopeni ni kha tiva ku ni lava xinkwa xa Blue Ribbon ku ri xi le ka phepha ra njhani a swi count no langutisa vito leri ra reriam mi vula ku rona nga ri vulavuli ngopfu a va na nkarhi wa hina lava xavangi kambe a swi ta na khetsa swinene papa. Okay, sorry ku va ni vule sweswo. Inkombo papa mina a khetsa swinene 0860002543 inkombo timinete ntsena hi xipha awura yan'we mahungu emisava hi nomosisi Lilian Hlavan'wana va ni nhlayo ya vanhu lava nga hundza emisaveni hikokwalaho ka makhukhula kumbe mikhukhulo a KZN sweswiwani yi fika yi tlakuke ku ya ka 6 eswo KZN loko mpfula yona nyana ko ta va na ku ku khukhuriwe patu ku khukhuriwe yini ko hi rini kha yina la Limpopo la na va Mpumalanga yini mavhiki mambirhi manharhu yi borisana mavele lama mina ni mabombisa ana dyangi xifaki la mara ku zangi ku va na ku va ku mara la mirogolo nyana xi fike xikarhata nyana la a hi amukeleni Lungise ni hlekani ni pfukile Butheta papa mina hi pfukile minjhani n'we hi pfukile man a khensa loko hi langutini like vandla ri nga ku fumeni swi tikomba swilo swi ri hava tshamiseko atikweni loko mi languta ikhonomi ya hina ya mbombomela and the same applies swi nga endlisiwa swona Zimbabwe ku ikhonomi yi hetelela imbombomela yi fika la yi nga fika kona swi ta kona South Africa bit by bit swi va swi ri tano hi fikelela haya ka enghena agojini hi pfule mahlo hi langutini hi ri vaakatiko hi ku a lot of people majority malama botaka ku za ku kumeka na 40% yaleyo lexi endlaku ni tivutisa i ku a va swi voni ku tiko ri le ku mbombomeleni kumbe i ku khomelela ka history leya ya ku vandla leri nga ku fumeni ri humesini ka xihlawuhlawu na kambe mara maka phela nhloko mhaka leyi nga ka yona muthu a yi ri vuli swona sweswo mhaka ya hina yi ri vandla ra ANC ri teke xiboho lexiwani xa ku yi cinca timhaka ta vurhangeri a KZN na le Gauteng kambe a Gauteng va tikomba ngeti va ta vilela hi ku se ve le ku humeseni na xitatimende xo tlhontlha van'wani va nge hayi hina hi lo hlawuriwa hi xidemokirasi ta mi yisa khoto n'wina va fikile Mbalula se sweswi mi nge le ku swi ndlela a hi swa hi laha hi nga kona n'wina se nga ri semele ku campaignini ku vandla leri a ri ndli swona a hi le ka sweswo handle ka loko ri ku mi lava ku swi hlanganisa swi hlanganiseni hatisani mi ya la swi hlanganaka koho hi laha ni nga na ku tsakela koho loko ta va susini leadership liya mi fika mi kuma ku Panyaza a ku ri yena mutshama xitulu va ta va fika va n'wingusa a ni ku na mavonele ya ku hambana ende mavonele ya ku hambana swi la ta vula ku swi nga ha yisa kwele ka 2027 loko ku ta va ku votiwa swi nga endla ku loko ku ri hi ku na sayidi leri nga ta teka vanhu lava nga hlengisiwa a KwaZulu-Natal na Gauteng province vanhu valava I'm sure va nga ta va ri against ku ta va na mavandla mambirhi sweswo swa ku van'wani va va ka sayidi leri ra Panyaza van'wani va va ka sayidi leri ra lava va susaku lavan'wana se division yaleyo ya ha ta tlhela yi endla ku i downgrade vandla hi xitalo kahle hi ku ya hi leswi mi swi vonisaka swona ende swi tikomba nga ku 40% liya va nga yi kuma yi ri na favor sweswi va nga vuya ka vo 25% hi KwaZulu-Natal loko vo hi cheka yona hi yoxe hi yin'wana a yi community ya vandla ra ANC and even na Gauteng province na yi va yi khoma vanhu hlaya se ku ta va a big open country leyi nga ta kumeka yi ri kona vandla leri nga ku fumeni loko hi ta va ra hava strategy swin'wana swa ku endla ku va ri vuyela matshan'wini kumbe ri tshama matshan'wini hi ndlela ya kahle hi ndlela ya vumunhu leyi nga ta ka ku nga vi na division ku nga
nga ta va nga ri na khepe ya vapanyaza ku va na khepe ya vambalula se sweswo swin'wana swi ta endla ku hi ta vona vanhu van'wana kumbe president yi huma ka vandla rin'wana loko swo ngisana leswi leyi nga hi yona loko ku nga vi na ku cinca until 2027 kambe hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti a ne mi ri a va fanele va ta na maqhinga lama ma nga ta ringeta ku vuyelerisa ntshembo na ku vuyelerisa tinhlayohlayo leti ti nga lahleka hi nkarhi wa nhlawulo wa n'waxemu mi vona ongeti qhinga leri ra ku va va lunghisa ku hi ndlela lexi va nga teka xiboho va ku va lunghisa Gauteng na KZN ri nge tirhi maendlelo ri nge tirhi ri ya fikelela kwalaho ka loko ku division ya Cope ri ya fikelela kwalaho ka loko va Julius Malema just because loko munhu wo fana na Panyaza a ri ka leadership ivi a fika hi leyi u n'wi sideline swi nga tala ku u ya famba na majority mala nga ta famba na wona kwa nga ta ma kona va ta ya vanhu lava nga va n'wi seketaka se loko ku ri hi ku a ku va na ti-differences va tshama hansi va nghena ndlwini swi nga huma na le ka media va kwele Thule House kota ku hi solve kona yi va na xitshunxo a yi ta kumeka yi ri kahle limazilanda mara loko ku ri hi ku swi public swi pfuta hi ku tiva ti-information ha assessa na hina phela ku munhu wo fana na Panyaza loko a komba ku GNU a nga yi lavi a nga yimi na yona a nga yi support ivi lava van'wani mi kuma ku ve le ndzeni ka yona GNU yaleyo kumbe ku na ti-benefits to karhi leti va ti kumaka hi nga ti tiviki mara GNU leyiwani loko yi ta hi langutisa swi ti komba ku nga ri na ku hlanganahlangana just because loko van'wani va yima na sayiti ra Israel van'wani va yima na sayiti ra Western swi hetelela swi va swi nga yisi helo ende division leyiwani loko yi ta yi yimisile leswiwani swi endla ku vanhu hina ri yingiseleni hina hi nga ku yingiseleni ka ti-journalism loko kha va vulavula hi yingisela ti-media loko ti vulavula hi kota ku analyze na hina hi teka xiboho ku lava a va endli swona se na mi le ka sayiti ra mina mi kuma ku le ka sayiti ra Panyaza se swi nga tala ku leswin'wana swi nga ta vulavula hi leswi vulavula va president ni to swi teka ku ri sekhasi njhe a swi hi yisi ka helo na swi yisi vandla ka helo swa ha yisa division yani hi ku vulaku ku chasisi ya ku vandla leri kumeni ku kumeka ku yime president ya kona ka election out of 100% ni nga yi nyika 85%. Okay ni khesini Botaveni ni khese ngopfu mi yi hlayisa nomboro yeleyo kan'we hi vhiki hi makumu okay ta nghena malule inkomo n'wanati hayi kan'we hi vhiki ntsena swi hluphi ni kan'we hi vhiki hi ndlela leyo a henhla ka nhloko i awara yan'we hi lawa mahungu ya misava mi tiseriwa wona hi sesi Lilian Hlavangwani ndlela yin'we ntsena leyi ya ku hi yona hi leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hlekani body pet na muhumelelisi kwala Chindana mina leya ku hisa ni nyimi na yona a ni nyimi na yona hi mhaka hala ka hina Mozambique mama wa kona vakokwani va hina va pfuka va leswaku va pfuka va ku yisiwa tihomu va kulitiwa ndhawini yin'wana so loko va kulitiwa ku fanele ku laha yana pfuka va wisa tihomu se loko u hisa body pet u hleketa ku wa ta pfuka kokwani a nge yi pfuka u fanele ku teka nyama u chela poison nyama yimbisi liya nyama yimbisi red meat u chela poison u yi teka ndzilo wocha loko u yi wocha poison leyi yi fambile hinkwayo leyi u dya nyama ku ri leyi se swona ku ndzilo wu power loko wo hisa kokwana a nga ha pfuki xikongomelo hi ndombi aye body pet ku hisa a va hisi hi tihunyi body pet a va hisi hi tihunyi va hisa hi gezi swi kona la Pretoria West la Pretoria West ku hisiwa vanhu vakula valungu weekend na weekend va hisiwa na xikarhi ka vhiki va hisiwa a hi tihunyi va hisiwa hi gezi i ku na ndhawu ya kona la Pretoria West la tlhelo ka TUT mi ta vona body pet siku rin'wana kwalaya ku loko va kha va lahla na munhu a mi n'wi voni no n'wi vona loko se va kha va n'wi hisa a mi n'wi voni body pet a mi n'wi vona a nga hisiwi hi tihunyi body pet hisiwi gezi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hayi body pet na muhumelerisi wa n'wina kwalaho Ncintani hayi mina hi mavonelo va mina
ya timhaka ta ku ri vanhu leswi va believe ka swona swi fanele swi endliwa kun'wana na kun'wana hambi a hi ngo xikombiso a lokixini a hi ngo i tikhomba ku ndliwa tikhomba mina hi ku vona ka mina tikhomba ti na nhlamba ngopfu ku ri va nga va ti endlela a lokixini because malokixi mo tala a ma na space xa ku va nga va swi ndlela nhoveni ku fana na le makaya ngopfu because amakaya ma kuma ku tikhomba ti endleriwa a nhoveni va kota ku vuya hi siku maybe leri va humaka hi rona ku ta endliwa nyana ntirho luwa mara loko ku ri ku va ri lokixini a va nge koti ku ri va endla swilo leswiya swa tinhlamba ta vona na vomakhelwani la kusuhani ku na vana va ntsinini ka vomakhelwani ni vona swi nga tshamisekangi for hi mavonelo ma mina ku ri ku nga pfumeleliwa xin'wana na xin'wana hi ku ya hi ku vanhu va believe ku ri va na ti-rights ta vona ta ku endla swa vona so timhaka ta kereke reason ya ku ti pfumeleriwa i ku ti va ti kha ti komba vanhu ndlela ya vutomi ya ku vonakala than ku endliwa leswa swa believe ya hina ya Xitsonga xexiya ivi ku ndliwa tihlamba mahlweni ka vanhu hi vonelo ra mina rero xikane Botpet na muhumelerisi Khalanga me ni hleketa ku liya mancomani leyiwani Botpet o fane hi teka ku fanisana na kereke kumbe na thavele ku i swilo leswi swi va ku na huwa minkarhi yo tala so Khalanga fana kereke swa tiveka ku le kerekeni ku fanele thavele swa tiveka ku thaveni ya ka Mathebuya so loko na Mathebula va ringanga a swi fanele swi tiveka ku hayi loko va trustisa va na muako wa wona le ti ya chakweli tinhungu va ti buwa kweli phungula ri sukiwa kweli a ku ta ku nga ri na nandzu Khalanga swi ta swi basini hi ndlela yo fasana leyo swi tiveka ku hayi loko ni ya hala ni ya le kerekeni loko ni ya hala ni ya thavelini hala ni ya swekiwa phungula na lava vo ngungumela na vusiku va mi nga ta va vona va ta na nhlekani inkomu Khalanga kesele swinene mingisero wa mina n'wina mi nga ta na matlhelo walawo mhaka hi yaleyo hi ri vandla ra African National Congress ri teke xiboho se swi tivekile ku a KZN configuration leyi va vulavula hi yona yi ta va yi teka xivumbeko xa njhani swi vula yini leswiwani ku nga va ku ri masungulo ya ku khinsama ra makumu ka vandla ra African National Congress ke muhleri hi loyi good enough Mashego hi yo mhaka masiku ni minkarhi u ta hi twa hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Mashego nhlekani inhlekani Botpet na vayingiseri va Afrika va vulavula minjhani hi pfukeli n'wina minjhani na na mi pfukeli i khale va NEC va teke xiboho xa ku ta va na reconfiguration ya KZN na Gauteng se ivi ku vulavuriwa mavito ku ma ta endlisa ku yini sweswiwani KZN se xifaniso hi xi vonini ku sele ku hi kombiwa xa le Gauteng a hi sunguleni kwalano mi vona yini n'we me ni vona ku ri NEC kumbe office ya mbhalo NEC ina wona matimba a ku teka xiboho xa ku ri configura ti-executives ta province loko i tisa ku ri ku na swin'wanyana leswi nga pfunaka hi swona ngopfungopfu endzhaku ka nhlawulo wa lembe leri hundzeke laha u kumaka leswaku a va tirhanga kahle ti-province ta ku fana na Gauteng na KZN a ti tirhanga kahle ngopfu ku na ti-province tin'wana ta na to a tirhanga kahle mara loko u languta ku ri leyi ta ku ri ti tirhe ku biha ngopfu i KZN na Gauteng so NEC ina yo permission i maka ku ri loko ku nga na conference NEC yo leyi fambisaka ANC ku ri ita diagnose ita languta ku ri kahle vuvabyi lebi vutiswa yini loko i vone ku ri yini so i famba kuma murhi wa ko ita tirhisa murhi wa lowu la ka ti-PEC leyi so mara mhaka leyi ndi vonaka laha ku ri ku na swimbirhi leswi endlekaka laha ku na ku ri ntiyiso yo ku ri a va tirhanga kahle va PEC ya Gauteng na KZN ku laveka va reconfiguriwa mara ku na ku ri na koho va reconfiguriwela ku langutiwa mhaka ya 2027 ku ri laveka ti-province leti loko ku yiwa ka nhlawulo wa ANC ti fanele ti fambisiwa hi vanhu va ku ri va twisisana kahle va swi kota ku va swi kan'we na Cyril Ramaphosa ku ri loko a lava ku anointa munhu ku ri a ta teka laha khome a tshikeka koho yena ku ta va munhu ku ta kuma ku ri KZN na Gauteng a swi kaneti swi fambisana na leswi a lavaka ku ri swi endleka a hi mhaka ngopfu ya leswi hi nga byeriwa swona kasi ku a va tirhangi kahle as a province
ayivo vambirhi ntsena lava tirhanga kahle Mpumalanga yi tirhanga kahle Northern Cape yi tirhanga kahle na yo so kuna ti-province kuna 4 ti-province ta ku ri a ti tirhanga kahle na yo national yi tirhanga kahle ku ri yi sukele ka 50% sweswi la ka 40% so na yo yi tirhanga kahle so mhaka yi ku ri ku ya yi question ya ANC NEC iyo yi fambisaka ANC loko ku nga na conference xilungu va ku between conferences so a ku na structure xin'wanyana ehenhla ka NEC swa ku ri kumbe swi nga dissolve NEC ku ri no na n'wehe mi laveka mi dissolve ku ri ANC yi tirhanga kahle kumbe loko va nga famba ka NGC ti-delegate nga teka xiboho xa ku ri no na n'wehe ku laveka mi dissolve mara sweswi NGC National General Council a yi se nga endleki so for ya a tirhanga kahle mara laha yi kumekeke ku ri ANC ku laveka yi tirhisana na mavandla man'wanyana i Gauteng na KZN Gauteng a va pfumelanga vo Panyeza Lesufi va vone ku ri swi ta tirha loko va fambisa hi government of va ta va na minority va ta tirha hi minority va ta tirha na van'wana mara va nga endli government of provincial unity KZN swi vonile ku ri yi tekiwe hi van'wanyana so leswi swi endlekaka kwalaho ku ri ANC yi lava ku phanisha lava ku ri va yi veke ka position ya ku ri ku laveka yi tirha na van'wanyana mara i mhaka ku ri a ku na komiti n'wanyana ehenhla ka NEC leyi nga ta byela NEC ku ri na n'wehe ku laveka mi configuriwa ku laveka ku khoma NGC loko nga khoma NEC ku ta tiwa ku ri ti-branch loko va fika leti delegate ta ri yini NEC se loko mi ka mi languta ku endleka yini laha hi ku xivutiso lexi vutisiwile KZN tolo ku ri leswi se mi nga na swirho swa 67 swa task team kumbe ku reconfigured leadership ya ANC a KZN ku endleka yini vanhu lava va nga deployiwa hi ti-vote lava se va nga maybe ti-MEC kumbe tiyini ku endleka yini hi vona nhlamulo ya go yi ri yini kwalano hi ku veri va ta va hlangana ivi va kota ku teka xiboho swi vula ku va ta fanele va cinca hinkwavo na lava va nga loko a hi nge xikombiso munhu wo fana na Mtolo loko a ri na xitulu ka province in terms of legislature kumbe government a ta susiwa sweswi se a nga suka tanihi secretary no a ni voni ku ri a ta susiwa hi mhaka ku ri loko languta ndlela leyi va reconfigure yo va tise vanhu va ku ri van'wana va nge tirhi va nge deployiwi munhu wa ku fana na Jeff Radebe na Mike Mabuyakhulu le KwaZulu vanhu va ku ri se va kurile u nga va teki va endla ti-MEC mhaka ku ri reconfiguration yi fambisana kahle na ku fambisa ka vandla ku ri ku laveka engine leyi va ta khipa ti-pistil va faka ti-pistil tin'wanyana va ta khipa ti-plug va faka ti-plug tin'wanyana so swi nge pfuni ku ri u reconfigure Jeff Radebe u teka Jeff Radebe u n'wi endla MEC ku ri u ta heta nkarhi wo tala ngopfu a famba a ri MEC ku na ku ri a ri le ofisini ya ANC so ku reconfigure i ku lava ku tisa ku ri i ta tika ANC ku laveka ku ta va na vanhu i mhaka leyi vonaka mina ku fana na Mtolo a ri secretary sweswi va n'wi deploye kun'wanyana va vulavula leswaku u ta kuma mali ya yena swi nge karhati xinkwa xa yena u ta kuma xinkwa xa yena u deployiwe ka position yin'wanyana so mhaka ya koho yi ku tikisa ANC so loko va ku faka va ku we u ta va provincial convener swi nge tirhi ku ri va ku teka va ku endla MEC ku ri swa ku sungula a wu na mandate at branch ku va ka vurhangeri va province so ku teka munhu wa ku ri a nga khomanga mandate u ta mu endla MEC swi ta endla ku ri ku ta va na ti-faction ta ku tala ngopfu so sweswi loko vo Jeff Radebe Mike Mabuyakhulu na van'wanyana va fambisa va pfuna varhangeri lava va hlawuriwile va KZN ku fambisa swi ta pfuna ku ri swivoniso u ta tirha MEC ko le KZN u ta tirha MEC ku ri deployile ka MEC ri chairperson na van'wanyana vo Ncube Dube na vo va ta tirha va ti-MEC hi mhaka ku ri sweswi ku na vanhu lava fambisaka ANC loko vo va nga ri kona se loko se xiyimo xi titani ku ri na papila la ra vanhu lava va nge vo hayi a hi process leyiwani a hi yona swi vula yini leswi swi ya endla yini a swi ngo to ndla sweswi mi nge ku ta va na ti-faction hi ndlela leyo leswi swa ku ri vanhu process leyo va Gauteng ngopfungopfu ni vona ku ri ku na ku nga twisisi swin'wanyana hi constitution ya ANC loko u hlaya ka rule 12 ya ANC laha vulavulaka koho hi matimba ya MEC ku na section I'm sure i rule 12.24 i rule 12.24 yeah, I'm sure i rule 12.2.6 ku laveka vanhu va ta yi hlaya lavula ku ri MEC na matimba ku ri i nga establish ti-department kumbe i nga set up ti-committee kumbe ti-ad hoc kumbe permanent ku ri
ku ya yo ku ri vona ku sta famba njhani na ku delegate matimba na mintirho ya ti-PEC ka ti-department toleto na ti-committee toleto ku ti fambisa ku fika la yo hi vonaka ku ri yi swi kota i na matimba rule 12.2.6 i nyika NEC matimba ku ri loko hi vona ku ri ku na problem hi nga swi kota ku endla ad hoc ya ku khoma katsongoyana na ti-committee n'wana ku ti fambisa leswi so leswi endlekaka kwalaha i ku ri a ku na vito loko u hlaya a ku na laha u kumaka koho vito ra ku ri round reconfiguration la ka constitutional ANC mara reconfiguration i vito ntsena ra ku ri tirhisiwa mara loko ya ka rule 12 ya ANC leyi nyikaka matimba ka NEC i na matimba ya pfumeriwa ka rule 12.26 ku ri nga swi endla leswi swi endleka swa ku ri configura kumbe a ku lava va tirhisa vito rin'wana va nga ku yi endla reconfiguration kumbe va ta tirhisa rin'wana ra ku ri la ka constitution mara laha ni languteke kome kumbe laha ni tshameke kona vona ku ri i nawu matimba ku ri nga swi kota ku ri configura la lava configura kona se loko ku ve ku kona walowo Mashego vo ka va nga wu voni lava lava ku tlhontlha kumbe vo lava ku va nga susiwi va nga raharahangi na koho hi ku vona ka n'we a na swi tiva ku ti-analyst mi speculate kambe ku nga va ku ri va mani lava va talaka ka va nga tsakisiwi hi ku Panyaza i humele rivaleni ya ku hano swi kahle loko NEC yi teka xiboho xa ku va yi reconfigura yeah mara ni vona ku ri vanhu lava Panyaza va tiva ku ri va mani Brapet I tsundzuke ku ri i conference 2022 nkarhi leyi va ri le Nazareth munhu wa ku fana na Lebogang Maile u humile endzhaku ka ku va na nomination a vulavula ku ri yi ri Gauteng ku na nawu lowu vulavulaka leswaku loko mi ya conference-ini ku laveka mi sapota mani hina yi lava ku sapota Gauteng yi fikele conference-ini ya teka decision yin'wana xiboho xin'wanyana ya flipa hi xilungu so ene munhu loyi a vulavulela Gauteng a ku ri Lebogang Maile and Lebogang Maile hi munhu ku ri loko swi nga ri configure kumbe a swi endleka swin'wana ANC ku lava ku investigate swa ku tala ni ta vulavula hi leswaku swi koka ka maphepha book swa ku fana na Alexandra Urban Renewal Program loko hlayi Alexandra Urban Renewal Program ku implicatiwa munhu wa ku ri u xaka ra Lebogang Maile wa implicatiwa buti wa yehe kahle Mike Maile vanhu va nga famba va hlayela a swi vulavuliwi ntsena yini la ka Afrika va vulavula hi swilo swa swi kona emaphepheni wa implicatiwa ka mhaka ya Alexandra Urban Renewal ku na mali ya ku tala ngopfu timiliyoni 130 million ta ku ti jiwile ku na leswi ku ri va swi endlile le Gauteng le Alexandra vo Tsutsumani vo Sicwetla laha ku na kona mikhukhu ya ku tala ngopfu munhu wa ku fana na Lebogang Maile ni nga vula leswaku ku na benefit ka yehe ku ri ku ve na ANC yi khome ku nga vi na reconfiguration ku sungula hi mhaka ku ri i nkarhi loyi va ku laveka Gauteng na yo i ta vulavurisana na DA na vosoli leswaku va ta endla government provincial unity munhu wa ku ri a kaneta ngopfu ku twakala ku ri a ku ri yeta Lebogang Maile ku ri loko se u tisa van'wana u tisa vo Jack Bloom u tisa vo vosoli ku ta va na mhaka ku ri ku ta hloriwa tibuku ku ta kuma swin'wanyana hi mhaka ya mhaka lowa Department of Health loko ri dlayiwile swi ta humelela rivaleni leswa Alexandra St Thomas Hospital na leswa Alexandra Urban Renewal swi ta humelela rivaleni and loko se swi huma rivaleni munhu wa ku ri ta vaviseka hi buti wa yehe MEC Maile so ni vona ku ri Panyaza nga vulavula swi ku ri no a ni tivi man support reconfiguration mara suspicion ya mehe loko ndi teka swilo ndzi veka ndzi swi languta ndi twisisa ku ri ku na faction Panyaza wa tiva munhu a ku fana na Maile munhu wa ku ri u laha ka Panyaza kahle loko swi hlayiwa hi politiki Panyaza u senior ka PEC mara hi connection Maile u senior ka Panyaza i junior ka Maile loko i languta mhaka ya connection le Gauteng ku ri vo mani ku ri Maile u ta vulavula va ta byela ku ri Maile munhu wa ku ri u tirhisa na vanhu va ku fana na vo Paul Mashatile na van'wanyana va ku ri va senior ka Panyaza so Panyaza u ta vulavula mara ni vona ku ri munhu wa ku fana na Maile a nga swi tiva ku ri papila leri ri huma kwini se loko ka hetsela good enough swi veka vandla ka xiyimo xa njhani ngopfungopfu ka swifundza sweswimbirhi yi nga tirhangiku kahle na koho ku ri khovengi va lava ku ta pfuxeta ku ta hetelela ku va kahle hiko ku sungula ka ku na existence leyi va nga va vilelela yona secretary general yi ta ze yi fika la yi nga ha viki kona problem la Brapet ANC a ri right a ri kahle ku fika kusungula let's say kusungula 1994 ku fika hi 2009 ku ri loko u vavisekile 2007 loko u nga rhandzi swilo hi ndlela leswi fambaka hi yo ka ANC
a wu ta rila u ya court u ta endla swa ku tala mara a wu nga swi koti ku ri u ta vulavula leswi lavaka swi vulavula kumbe u tsala leswi lavaka swi tsala hi ku loko va ku hlongela ka ANC va ku caca ka ANC a wu ta huma u fana na mbulelo gonyiwile ku ri caciwe mhaka ku ri va ku kombele swin'wanyana kasi swin'wana le parlamenteni a ri chief pa ANC endzhaku ka Tony Yengeni a wu ta famba endzhaku ka 2009 loko se ku sunguriwa COPE ku na vanhu va vulavula ngopfu ka ANC ku ri u ta ku loko swi nga fambi kahle ka ANC ni ta huma ndele ka COPE swi fanele ku ve na ku nga vi ko ka discipline sweswi leswi swi endlaka ka Gauteng swa ku tikomba ku ri vanhu lavan'wana le ka ANC ya Gauteng va ku ku fana ku na kaya kumbe ri le tilweni kumbe ri le kuni mara va byela ku ri loko vele yi endla interdict leyi nga fambi kahle va ku endleka ku ri a va yi lavi ka ANC ta huma ya ka Mkhonto we Sizwe Party so leswi swi endleka i mhaka ku ri vanhu va languta va byela ku ri ku na ti-option loko ANC nga ni lavi ni ta famba ndi ya le kwini and loko u languta ndlela leyi Mkhonto we Sizwe yi endle yo lembe leri hundzeke malembe lambirhi hundzeke a ku nga na vanhu va ku tala ngopfu ka vurhangeri va ANC va Gauteng va va famba ka MK Party mara ni vona ku ri sweswi loko leswi swi nga famba kahle mhaka leya court i kuma leswaku a yi fambi i mhaka leyi va lavaka yona ku na vanhu lava ta ku byela ku ri hina hi ta famba ya ka Mkhonto we Sizwe Party so hi leswi endlaka ku ri ku nga va na discipline ku ri ku na ti-option ANC a yi fambi kahle loko ku na option ANC yi famba kahle loko ku nga na option ku nga na vandla rin'wanyana ra ku ri mila ri lava vanhu hi laha u vonaka ANC yi famba kahle mara sweswi swi ta vavanyana ku fika hi 2026 endzhaku ka local election mara na loko se ku ya ka 2027 loko swi nga endleki ku ri va reconfiguriwile ku ta va na problem yin'wanyana le Gauteng se a ni ku hi hetile un'wana i ri ni mi vutisa ku leswiwani a hi ndlela yin'wana ya ku ya le loko a mi yingisele mi kha mi vulavula hi timhaka leti ta ku khumba boti wa Lebogang ti famba ti ku ya ka Alexander Mafia a hi ndlela yin'wana yo la ku ya pfala un'wana ku a nga yimisi voko ku mina a ni hleketa ku va n'wi tela hala ya back seat Braped problem la ndi veka i tiseka so munhu wa ku fana na Ndlozi Dr Ndlozi u hume ka EFF andeswi a ri loko ni huma ni ta ka academy ni ta famba kwini leswi endlaka ku ri Ndlozi a swi kota ku huma a ri a ni fambi ka Mkhonto we Sizwe Party i ku ri ka Dr Ndlozi politiki a yi yo career ya yena xa ku sungula u swi tiva ku ri loko a huma swi nga endleka kumbe munghana lonene mi lava ku Ndlozi wena u dyondze ngopfu mani lava u ta khoma u ta tirha na Braped na Khalanga kumbe yin'wana na radio leyi vulavulaka leswaku va ta mi nyika program kumbe institute yin'wana ta mi teka so a nge rili ngopfu hi mhaka ya politiki ku ri no loko ni huma la mara loko o languta Gauteng sungula ndi vulavula i Mayile vanhu va ku tala va tiva Mayile i mhaka ya Cosas ndzhaku leyi Cosas munhu ku ri u huma ka politiki ya xikolo and loko u huma ka Cosas u huma ka SASCO ngopfungopfu ka SASCO va ta ku byela ku ri munhu wa ku huma ka SASCO i munhu wa ku ri u tlharihile i vanhu i vo Floyd Shivambu Floyd u huma ka SASCO i vo Ndlozi vanhu va ku ri va huma ka SASCO i munhu wa ku ri u tisa politiki ku ri loko swi kota ku mobilizer vana va xikolo va ta ku thawula va tiyunivhesiti ta Afrika-Dzonga swi vula leswaku u na vurhangeri u na vutivi bya vurhangeri ku fana na munhu wa ku ri u huma ka ti-union loko a nghena ka ANC va ku fana na vo Gwede Mantashe nkarhi laha ta va matsava ANC na munhu wa ku fana na Kgalema Motlanthe va ku swi komba leswaku u tiva ku rhangela u tiva ku compromise problem leyi ri koho sweswi ku ri loko u languta vurhangeri bya le Joni le Gauteng u ta vulavula ku ri Mayile u huma ka Cosas mara u nga vulavuli ku ri Mayile u huma ka SASCO so a ku na evidence ya ku ri vanhu va ku fana na Panyaza Lesufi va ku fana na TK Nciza va swi kota ku rhangela a ku na evidence ya ku ri munhu loyi loko u n'wi nyiketa responsibility wa swi kota ku khoma hi mhaka leyi u vonaka na loko u yingisela speech sa tatana state of the province address sa tatana Panyaza Lesufi a ku na swa ku tala swa ku ri ta ku u swi tekile swi kuma ku take away ku ri ta ku la ku na miracle wu vulavule tintswalo a ku na tintswalo leyi wu vulavulile njhe wu hetile u vulavule ti na ti-parity point so i leswi endlaka ku ri mhaka leya le Gauteng i va complicated katsongo ku ri ku na voho vo Mike Mayile that's why ku vanhu va nga vulavuli ku ri Braped Khalanga na Mashego va defame mulolo no va famba va hlaya swi kona le maphepheni ku na mhaka yo leya ku ri va le handle mara swi tikomba ku ri ku na leswi va swi kotaka ku swi endla hala ndzeni ka ANC
Mashego khasin karongweni kuti yakho engete Khansane. good enough Mashego ayitone kumanga emsawa arambire time sekwini swaswomingisela umngana lona FM akoma ndlela hiyo makhaya kukorhokela hi ndlela yaleyo kasigatsheni zidla ikhaya uyime kulunga kusukela Capricorn la FET College irendo lerangela ku fambeni na holobye wa ndhawu ya dyondzo ta le henhla na vuleteri ndlela leyi ayeni ka zidla ikhaya ugaje ndlovu Kesel Khalanga kusuka le studio 2A mtaka yena impela hikwala Capricorn FET College ya la Polokwane ila nga kona eka nkarhi sweswi le ku fambeni na xandla xa holobye wa ndzawulo ya tidyondzo ta le henhla na vuleteri Blade Nzimande eka siku ra namuntlha hi ri na vona TEF nampundzu se sweswi na vona la kambe ntirho wala wu lava karhi wu la ku sungula ku nga ri khale eka nkarhi wa sweswi ntshame na principal ya xikolo lexiwana tatana LJ Mamabuli vona nga ta va karhi burisana vona va hi hlamusela leswaku swi va swi karhi swi fambisa kwini loko lembe ra ku sungula machudeni ma tsarisiwini tidyondzo migingiriko yo dyondza no dyondzisa se yi sungurini la ku twa swiphiqo leswi va nga hlangana swona ku tsarisela vadyondzi a ku ri swiphiqo swa njhani nako va swi lulamise kwini va kona la inge ni va amukela Mr. Mamabuli good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM aye inhlekani yeah, let's talk about the process of registering the students. Were you able to register the students without experiencing problems this academic year? Thank you very much. Indeed, we were able to register all students without any hindrances in terms of our registration plan. We have got online registration which opened between the 1st and the 30th of September 2024, and it was followed by the selection. So therefore students were selected and the enrollment started on the 6th of January. So we've concluded our registrations without any hazards. For someone to come and enroll here, I know it's broad, but can you please highlight just few things that are needed for someone to come and enroll here at Capricorn FET? The requirements are very clear for us. For enrollment, you need to have passed your grade 9. And some come with grade 9, grade 10, incomplete grade 11, etc. So those are the requirements, and you have to fulfill certain requirements in line with the program that you need to. If you are in engineering, you should have maths. If you are in the business, you should have the economics, etc. So there are, policies that we follow in terms of selection and recruitment of those students. Let's talk about the students that have been here maybe for quite some time, maybe last year or the year before last. What are some of the challenges that these students are facing, and what are you doing to address those challenges? The challenges that students face normally, it's it could be coping skills, reading skills, and we cater those through student support services. We've got a student support framework that has got 3 elements. We call it, the first one is entry. As they enter, we do career guidance. We counsel them, we induct them, and then during the course we've got on course, we offer academic support. There are quite a number of programs that we offer as academic support. And as also they exit, we've got exit programs such as preparing for interviews, entrepreneurship and internship. So those are encapsulated within the student support framework. And the deputy minister is coming here today. Is everything in check? Are you ready to host him? Is he going to be happy after this visit? We are an institution of excellence. We hope he will be happy. We are ready for the visit, and the focus area will be on our registration process. Has the teaching and learning commenced? Yes, it has commenced. And as far as how far are we in making sure that our students will receive their benefits, so accommodation. So we are ready for the minister. We are quite certain that he'll live here happy in terms of our readiness. You just touched on NSFAS. Can you just elaborate? Are students receiving their allowances at the moment? Students will receive their allowances because NSFAS has made an advance in terms of tuition,
there are processes that are being concluded in terms of once the registration process is concluded, all those that are qualifying to NSFAS will start receiving their allowances. That is the process that is handled by NSF alongside with ourselves once the registration process has concluded. Registration processes are concluded, and NSFAS will be unrolling that process of ensuring that they receive their allowances. As the principal, I know there is a lot of Tsonga-speaking students here at this campus, and their parents are listening to this radio station as we speak. What can you say to the parents out there right now? Parents, all that we're saying is support us as management, especially towards discipline, in ensuring that your students remain disciplined while they are on campus, and we are available to make sure that your learners or your kids receive education as and when as they are at Capricorn TVET College. So, Mr. Mamabulo, and canceling Karongwina Lakamgalo FM. All right, thank you very much. Yeah, so okay, Tsongonya le swinga Brusansa isona ekulong sa xikaran xa kona na principal wa xikolo lexi inkulukumba LJ Mamabulo lava nga Brusansa iso va ku valula mirini kuloko holobye afika akuma swilo hinkwaswo swi tshame kahle swilo swi famba kahle va karhi va kombisana na mintlhontlho leyi nga kona yi hlanganaku na machudeni va ringeta hi matimba ku swi lulamisa va kombisa ku migingiriko yo dyondza no dyondza yi sungurini laha ka campus leyiwani ya la Polokwane la FET College eka leyi nga ka yona ya Capricorn va kombisana ku NSFAS yi le ku tirheni matimba ku vona leswaku vadyondzi va kuma leswi va faneleke va swi kuma ku ya hi timfanelo ya vona leyi va fanela ku yi va yi fikeleriwa ya vadyondzi lava nga tsarisela va ku eka vatswari va kombela nseketelo swa ku mi seketela vana na vona vadyondzisi leswaku ku ta fikeleriwa leswi vana va nga tela swona haleni hi swin'wana swa na ku katsakanya na ku komisa leswi hi nga burisanisa xiswona na principal wa xikolo ta vuya ka n'wina a studio 2A Khalanga mi ya mahlweni na Africa wa vulavula Kheseli Zidlika cancel sbar inkomo sasho mixer umganano FM igachi Zidlika makubembere thumela tsintsena ayisheba awara ya comentar la ta mtlangela ti voice note tin'wana leti nga sala la loko ni ka ntlanga ti voice note leti yin'wana ya timhaka leti kumtana ta tsakela ku twa ngongulo wa n'we hi yona i ku Premier Panyaza Lusufi very hai ai dyondeni va la ku tana mhaka ya ku dyondzisiwa vanhu Xitsonga ai nte Xitsonga Xiswahili na Mandarin swi la ku hina hi ri tani hi Afrika-Dzonga hi le ku susumeteni ku vana va dyondziwa hi ririmi ra ka vona mara se ku la ku nghena Xiswahili na Mandarin ku swi ta ku yini a ka tete ku ri ya kwihi ni kombela ngwe mi landzelela ku mi nga landzelela mbulavulo wa Premier mi pfuna ku twisisa mhaka ya Mandarin ku swi ta ku yini hi ta vuyeriwa yini i ririmi ra le China seka mana kumbexana ka ni nga ti twisisi ti swikongomelo na ti-priorities ta hina hi mhaka yini a hi mi tweneni le ka 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM na tin'wana timhaka teti mi nga na tona mi twa kongeti a hi vulavulanga hi tona na timhaka teti ta mancomani mi nge pfumeli na ku mancomani ma biwa kwala mi nga kona nsuku la a kha ni byela ku mi ni nge pfumeli kumbe mancomani ma biwa hala bendo i mhaka yini kumbe tikhoba sweswo swi nga kova ku va ku a ti ngheni tikhoba la Detola kumbe la Flora Park mi nge pfumeli hi mhaka yini mi tsan'wa ndhavuko wa n'we 0860002543 i nomboro leyi mi nga ta yi tirhisa hi ndlela loko ma handla tani a hi tweneni lava Botped mina na ta kandiya liya ya ku a ti va pfumela ku ri ku va nga pfumela ku biwa mancomani na mara crusade a yi tengo yo endliwa hi leswi Botped ku twisaka mina kinga ya ku la aka misava leyi ha jajajajana ene ku ri ku a hi fane hi nga jajana xa ku sungula hi Botped ku va munhu la nga tshama ematuleni a tlhavuya ta vula ku n'wi mi endla ku swa mancomani a mi le ku endleni ka swona fambani kerekeni ya so n'wi mi endlaka ku swa kereke a mi le ku endleni ka swona
fambani amacomanini aka munhu wa so a swi tshama swi va koho sweswo so a hi fani na hina hi nga jajani laha munhu a nga yima kona a swi twisisi ku lowun'wana u yimi kona hi nga sandasandani loyi a nga ta hi jaja i muvumbi hina hi nga jajani se swi fanele swi pfumelela loko crusade yi pfumeleriwa na sweswo swa macomani botpet a swi endleki hi kurhula. No, yin'wana hi twa un'wana hi twa ku yeri yini bot Khalanga na nhlokomhaka ya n'wina leyi ya vandla ra ANC xikongomelo a hi ndhuma himpela loko mo langutisa vurhangeri bya ANC a Gauteng munhu loyi nga emasikwanyana a ri kona ka vurhangeri hi Premier Panyaza lavan'wana matsalani TK Nciza Matume Chilwane Nkomo Huku Ntahlava lavan'wana ni leri na ha va tivi hi va Mzwandile Masina va Sukini a ka ha ri na munhu kulukumba kumbexana loyi a tivaka vurhangeri a va ha ri na ti-basis so a ni hlamali ni loko ANC yi kumeka yi kha yi lahlekeriwa ngopfungopfu kona laha Gauteng kumbexana ku kula ka vanhu a ni tivi mara vurhangeri lebyiya byo tiveka a bya ha ri kona hi swona xin'wana swa swivangelo sweswo. mani hi nga si teka lowun'wana voice note hi sungula hi teka mingiseri la nga khoma laha enhlekani minjhani mali mingiseri wa mina hi pfukile n'wina minjhani right la teka la tindzimu le ya tindzimu leyiwa ya hi level ya education ya me na vuleteri swi suka laha ka leswi va ri ku na globalization issue ya ku a va fanele ku va na continent ya Africa a hi sunguriseni hi tshamiseka hi bota a hi sunguriseni hi tshamiseka mi kota ku vulavula kahle hi ku se mi le ku fambafambeni a swa ha twali leswi ene se mi yimoyeni a mi kha mi sungule kahle a ni tivi ku send right sweswi ku na issue ya globalization va ku continent ya Africa yi fanele yi tirhisa currency yin'we leyi yi pfumelelekaka so va tlulela hala ka ti language va languta ku language leyi tirhisiwaka Africa hinkwayo ku angarhela i yini ku fana leswaku French na va ri na Xinghezi so va kuma leswaku Africa hinkwayo lexi fambaka mahlweni ngopfungopfu loko fambiwa ti-court i Xiswahili xo xi nga khoma Afrika hinkwayo loko va fambafamba lomu ka ti-court leswi swin'wana a swi le ku twaleni ene a ku ri na vanhu van'wana lava a va suka laha South Africa va ya matikweni le handle va funda Xiswahili va kuma leswaku Swahili i ririmi leri ri nga lula ku ve ni ri tirhisiwa so hi leswi a va ringeta ku endla swona ene nga ku se swi tlulele hale ka tipolitiki loko ni swi vona mara i swilo swa khale hi vo 2014 so a ni tivi ku why swi ta twala sweswinyana na mitwa loko n'wina sweswiwani mi kha mi vulavula sweswo ve ri Xiswahili i ririmi leri vulavuriwaka ngopfu a Tanzania Kenya na swiphemu swin'wana swa Uganda Burundi Rwanda Democratic Republic of the Congo Somalia Mozambique Malawi Zambia na the Comoros Island Madagascar South Sudan na Oman wasibona se a ni ku lava ku hetisa se a hi nge vuli ku tala loko mi hlayela matiko lama ma le hansi ka lama nga vulavuleki ririmi leri kwalani ka matiko lawa u ta kuma leswaku lava ka hina lava nga la Africa South Africa ringeta ku vula sweswo i vanhu lava hanyaka kwalani ka tindhawu teteleto va kuma leswaku ku fana loyi wa Mzala lanwa i tirhela kokwala ka matiko lamu nga mexina we i famba hinkwako ko lumuya i fundile i na mimiti kokwala la fambaka kona sa kuma leswaku Xiswahili hi xo a ni byele leswaku xi ta tirha i South Africa xi ta nghenelela because vanhu lava va vulavulaka Xiswahili lexiwa hi vo va nga khoma
economy ene va kota ku lawula ka swiyimo swa ku tana na le ti-court loko va uyala se swi vula ku hina na Xitsonga xa hina ya lawula kha hi nge lawuli loko ya lwela hosi ri kule ngopfu loko ya lwela ku hosi i mani lizo ni ehleketa hi timhaka letiwa swa ku nkarhi wun'wana loko ku va hi ku se i vugevenga lebyi va ku fanele ku suka nyimpi mani Bootpack ku lava va lwelaka vuhosi lebyi va lwa ku fanele Shaka Zulu a nga endlisa swona ku ta huma ririmi leri nga ta lawula ririmi leri ra mina wona va ri lwela tihosi leti hinkwato ti vulaka swa ku tihosi ti nghena nyimpini ti lwa handle ka swona a ku nge kumeki hosi ni mi twile vakona ni mi twile enkombo to mina 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akoma ndlela a hi kumeni un'wana hello 0860002543 a hi ku tumingiselo mina tlanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu Kensa Councillor Frida Nkondo van'wana va lava va hi seketelaku ma swi vona va xave nkarhi walo va twile ka swi tlanga kwala moyeni walo se ku hi seketela hi ndlela ha Kensa swinene yo va ka swi very hako yimanyana swa lotshedding very manyana swa lotshedding swi tshamisekile xikomu xi vuyelele mbhinyi ai swi swa lotshedding na a amukele n'wana mingiseri lo nhlekani Inko. Minjani papa? Minjani. Epokele minjani. Epokele. Okay man tande kwena. Ekutwa rito ra n'wina xikan'we ntsena na swi twa ku la mi tshama kona mi dume ku mi tsonana ngopfu. Asitikeni sesa. Asitikeni ni nga ta tenga. Eko mirini. Ni tshame ni vula kwala ka radio leyiwani siku rin'wana ku ri leswi swi endleka ka Gauteng ne siku rin'wana mi ta twa va ku va teki Sunnyside va yi vitanisa swin'wana swi vuyi futhe mhaka leyiwani ya ku va ku wa ti-language to karhi ku ri hi ku ha ri ku struggleni ka mhaka ya ku n'wana wa mina andlwini a kota ku tsala Xitsonga hi mhaka ya ku ri a xikolweni a nga xi dyondzisiwi swa tikanyana sweswiwani hi le ku ringeteni hi matimba ku vana va kota ku va tiva ku hlaya for meaning se loko se ha nghenisa timhaka ta Swahili ho la ku sampula kumbe njhani ku ririmi leri ra ri kumbexani ro lava ku tekiwa ku va ririmi leri vulavuriwaku tikonkulu Afrika hi ku fika sweswi a hi loko ni hlayela matiko ya Afrika i 55 ku tele lava nga ri vulavuleki ririmi leri ku tlula lava ri vulavulaka se a ni swi tivi ku i ncini xi susumetaka Afrika-Dzonga kumbe premier va twa nga ri swa fanela ku vulavuliwa hi rona kumbexani hi fanele hi va lava va ta hi byela va fike njhani no nkarhi wun'wana swi lava hi tlhe hi vutisa na ku ri i ncini endlaku ku ri swi tsandza ku ri Xitsonga xi tekeriwa nhlokweni Afrika-Dzonga hi ku angarhela before hi languta timhaka ta ku ri ririmi leriwani let's say xo Xiswahili xo xexo hi nga xi kota ku xi accommodate la South Africa nkarhi wun'wanyana loko varhangeri va heleriwe hi miehleketo ya ku hi rhangela njhani swi kahle ku munhu i swintsongonyana leswi andlaku ni ringeta ku hoxela swona leswi hi endliwaka swona se a ka ha ri swona ni mi twile vakona Ketsa ikombo to mina 0860002543 ikombo timinete ntsena a yi se vhawara ya 13 inongana ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawulo so sungula a Kensa swinene ku hlawule xitichi lexi kwala u nga hingisela ko nan'we mi nga ni teka mi ni hoxa ndzeni ka movha ya n'we ya manyunyu mi rani mi naveli se xexo hi xo cinca xa koho xexo ka movha yaleyo hayi ya mani amukela loyi enhlekani Nihlekani khanga mjani wena na. Ipokele mjani papa. Mina ngene for the first time la eka n'wina. So loko swi ngisa kunyana man. No amimukela papa Kensa. Ni vela kwa tikati ndini lama wena so. Yeah. Xo sungula twizile kwa hina i va sanise i deal leswo deal so va deal leswo. Yeah. Korla hi tshama ku kona wena hina tindini ta ku na mo specially va tshama ku hina Limpopo hina xaka to hambana.
kambe vanhu a va swi lavi ku rimikiwa ka tindzimi ta van'wanyana van'wani va deployiwa a switekeni ku na khoso kumbe ku na yini va deployiwa ku tshomani a kwihi mo especially loko va makhelwani va hina laha so loko a fika adiresa machangana bya ku mina ni munghana lowunene a ni n'wi tiva leswi u ya ku ya adiresa vanhu va machangana u le ntsaveni naye mara u lava ku adiresa vanhu va machangana u pfumile ku deployiwa laya loko fika tlhelo loko ku rhanga wena futhi mina munghana lowunene mina a nga endli munghana lowunene se va sani da bela leyiwani a swi kota wesi swa vona ni n'wana wa ta dyondzela yile so wesi ku vanhu va nga ha swi tikumela yini manjini hileswaku leswi mina ni vonaka swona i ku nawu lowu loko a wu lo ta hi tlhelo leriya ra ku loko i ri Limpopo xikombiso ani loko i ri Limpopo xikombiso i fanele i sindzisiwa ku dyondza tindzimi timbirhi handle ka ra vunharhu ra Xinghezi i fanele i va na Xinghezi i va na ririmi ra ka n'wina na ririmi rin'wana more special ngongori Xinghezi na ra ka n'wina ka rikali a ni Xinghezi it's an international language mara ni fanele i va na ra n'wina na Xinghezi na rin'wana ra laha Afrika-Dzonga ku fana khale a endla English Afrikaans na Xitsonga mara sweswiwani kalanga sweswiwani a ni le ku twiseni kahle sweswiwani ni vula ku hi vulavula hi swona vhele swilo swona swi na English yinini mara recently lo a hi tekeni n'wina mi Misotho mi deploy ma famba ni ku ya mi machanganini mi ya addressa leswi mi ya hlamusela leswiwani u fika wena u tlhela u rhanga so mina Xichangana a ni tivi na nchumu ni swi tiva mina ni swi tiva se kasi why pfumeli ku u addressa machangani ku a wu tivi Xichangana sweswo i mhaka yitsongo a ni loko ku ri ku a pfumerile a nga ri tivi ririmi rero swi vula ku ta vulavula hi leri mi nga ta kota ku twanana mi ta vulavula hi Xinghezi risebele swiswani Xinghezi n'wana wa i dyondza ririmi ra mani wa yena rin'wana na un'wana from ka grade grade sungula kwale ku fika kwale makumu veri un'wana a swi n'wi ta nyanya swilo leswiwani na na ri Xinghezi xi ta va xi ri koho ku ri ririmi ku ri dyondziwa ku ri dyondzo ku ri subject ku fana na tin'wana ti-subject ivi n'wina mi dyondza hileswaku mi ta dyondza loko mi dyondza i veri in maths mi dyondza hi Xitsonga na tidyondzo letin'wana kambe mi tlhela mi dyondza na ririmi ku nga subject ya English sweswo swi ta va swi ri kona kambe mina lexi ni nga xi khutaza swi fana na loko a no lava ntirho kambe no vula ku swi fana na ndzawulo loko va ku ndzawulo yi lava muvulavuleri loko i ri Limpopo loko i fanele va yi ringanelile ku va muvulavuleri swi vula ku i fanele tiva tindzimi hinkwato ta le Limpopo a mi swi voni swantswa vhele u twa exactly so sweswi lavongo sweswo wherever lava va ku yisaka kona va ku sweswi hi Vasuthini ya ku swi ta ku mina ni vest ka leswi ni endla swona swi tiva hayi u tlhela fika lava toroki u fanele u deploy ku ya kona u pfumela loko hambi ni swi tivi ni lava toroki nga ta ku torekela manitwana nemetwele papa na cancer anikisi inkomo papa a hi tseleni hilo ni vula ku mara loko va ku muvulavuleri va ku mathebula muvulavuleri wa ndhawu leyi loko va ni vitana ka thovela loko va fika ku thovela mathebula ni fanele ku thovela le kaya hi vulavula va ku khanti lenaneo la lena le tsamaya bjang e vulavula ku le tsamaya so loko ya ka phalaphala va ku vitana e fanele fike ku hawa mathebula ndi masiyara ivi vula ku ndi masiyara ya vuti a zwino mathina mbekanyamishumo yo ku chimbilisa hani i va hlamusela masiva i fanele swi kota sweswo mara munhu vulavuleri kuma kumbexani kumbeseni kandiya yin'wana na mina hayi mani amukela lava ni hlekani Kalanga minjhani papa mina hi pfukile minjhani hi hlayisekile Kalanga u ta nghena ka leya ririmi Kalanga ta nghena na swikala vito Kalanga hi matwiselo ya mina ni vona nga ku Afrika hinkwayo kahle se yi le ku tlharamukeni yi le ku pfukeni hi ndlela so hina va xikhumba xa hina a swi laveka the whole of Africa ku va lero ku va na language leyi hi twanaka hi yona language la ku nga zunguka xilungu kwa xilungu huma kwena England mara in Africa ku va na ririmi leri loko hlangana munhu le kwini ku kuma ku ririmi ra rin'we ntsena rero hi twana hi rona kwa hi vulavula
so ni vona ku Africa lokukharamukeli lokufukela bese lokho lero hi ku vona ka n'we loko hi ri tlharamuka a swi antswi kumbexana hi lava ririmi leri hi nga vulaka ku ri vulavuriwa kumbe hi ro ri vulavuriwaka ngopfu risimu leri ririmi leri khalanga Swahili hi rona ngopfu leri ri nga mahlweni ka Africa Swahili kambe a swo vula ku ri vulavuriwa ka matiko yo tala ngopfu swo vula ku hi ro ri nga mahlweni hi sweswo na pfumela matiko lama ni nga mahlayela ama tluli lama ni nga mahlayangi ku tele lama ni nga mahlayangi ku tlula lama ni nga mahlaya leswi vulaka ku swi kahle ku impela ku yiwa amahlweni ku khutaziwa matiko ya kota ku na wo ya kota ku vulavula ririmi leri ra Xiswahili sweswo khalaka ni mitweli papa ni kensel papa ni ayi sweswo mingisela Munghana Lonene FM nongonoko lowu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa hi hlangana na wona nakambe munduku ne hi ta ku tisela wona hi ri a Lebowa Kgomo ta va hi ri le a Lebowa Kgomo le ku nga ta va kha ku pfuriwa huvo ya endla milawu ya vunkombo Lebowa Kgomo SOPA State of the Province Address hi dokodela Phophi Ramathuba hi ta ku tisela wona nongonoko walowo kasi ra vuntlhanu hi ta ku tisela wona nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula hi ri laha a Riverside a Mbombela hi ya twa ku mbulavulo wa Premier Mandla Ndlovu wu famba njhani le a Mpumalanga wa State of the Province Address so handle ka sweswo n'wami tala ku ta ni tshamela laha bank stool na Giyani hayi mindzuku a ni kona vhiki leri a ni kona ta mbona hi Mvulu hi ndlela yaleyo kambe sweswo hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya 2 hi lawa hi na Moses Lillian Hlavangwane ya sesilili ePhalabulwa Hoedspruit Gravel na le Akhonu iswin'we eka 92.0 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela